1, 2, 3, 4. Ojek tagak di simpang, suko mambau nang gadi-gadi. Dak para lula onda bautang, nampak kok raun tio hari. Dak para lula onda bautang mak, nampak kok raun tio hari. Tukang ojek lana bujang-bujang, duduk di simpang bersama-sama. Asa dape awak banambang, bini urang labang kui iyo. Asa dape awak manambang lai, bini urang ladenang kui iyo. Ojek lah di zaman kini, hati onda galak pesan dia. Kok tiba dia ler kaman lagi, utak awak lawat tambah pania. Kok tiba dia ler kaman lagi, utak awak lawat tambah pania. Galak-galak desa Mogadang, ingin awak cari nan baru. Harus rajin awak menambang, Pancasila tiba tiap minggu. Harus rajin awak menambang, piti merta tiba tiap minggu. Panggil calik mencalik, kandak minum de air putih. Asa jo awak adik balik, ongkos ojek tak usah dibayar. Asa jo ambo adik balik, ongkos ojek tak perlu dibayar.
inilah ya tukang ojek nampak sewa de sabana kami adi mawa nak kama upe onda ditare di mawa indak kama upe rang alir datang manare. Yo payah cukup mojek ah. Salah siang iya ika hujan lo leh. Uang dah ado. Marta ketibo lo, Pancasila ketibo lo. Bapu caru. Tonton tale dapet apa. Tonton tale dapet sewa ko le apa. Kak, ojek kak. Iyo ada ke mana dah? Kak, ke rumah kadang dah kak. Rumah kadang mana? Di Kota Baru kak. Oh saya rumah kadang dan. Ayo. Woi tu nak kaya ancak mana dah? Mula kun. Jadi. Ongkos lo lau. Ongkos lo lau. Iya kali lah. Bayar kali dah ya onda aku no bayar kali. Ora. Woi. Wah. Apik kau ai mati. Apik Pancasila gini. Lape makan dok gini ko. Jadilah. So bengkol onda gini lah. Kau tahu lah. Iya.